ya sih, tuh guys, tunggu, mantap. Menuju Milari Iwung, guys. Mana gini oh ayah itu tuh guys, tuh mantapnya, tuh loba guys, 2 guys, kilo tuh 4, ket merantap kieunya, tuh ketika nih guys, tuh kota loba kieu guys, tuh yuk hiji guys, tuh mantap panen iwung guys. Cuma bedog Keur ulin heueuh. Aduh. Tuh tempong sebelah hiji yuk. Coba kene. Tuh. Senang milik di jalan guys tuh. Wadahna deh. Tuh ieu gede kieu. Lumayan. Panen.